Nĩ itũra-inĩ rĩa Kawangware gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, kuria turacemania na atumia aria mateithagiriria atumia airitu kugia ciana. Auma ni umwe wa atumia aya agitutariria ukiorio koragwo icagi-inĩ ici ndungireka amwe ya atumia aria airitu gukorwo makiona kigina gya guthie mathibitari-ini kuheo ciana. Indi uyu ni wira atite muno ona korwo ndonaga mbeca niateithagiriria atumia aya. Mama anaweza kuja, anakuja kuzaa na ana chochote na inafaa msaidie. Usiambie huyu mama rudi, juu akirudi naumia hapo kwa njia, wewe utabaki na deni. Hata HIV positive akikuja, provided uko na spirit, uko na clubs, unamsalisha tu vizuri na unapeleka mtoto kliniki anapata chanjo, unapeleka mama kwa dawa yake, ARVs anaendelea kumeza vizuri. Na mtoto anakunywa Septrin kuti 6 months, mtoto hawezi kuwa na HIV. Tunafanya hiyo kazi. Atumia ige itũra-inĩ rĩrĩ ni makoragwo matete wĩra wa atumia aya kumateithĩrĩria kugia ciana. Aingĩ ao makiuga thutha ucio ni merutaga wĩra ũyũ niguo nao mote guteithĩrĩria atumia angĩ. Sina saizi pesa na sijui namna yenye nitajifungua. Kwa hivyo mara nyingi huwa natendiwa na mkunga. Na so venye sina pesa sijui hata vile nitaenda hospitali nitaenda aje. Nilikuwa na shida, ikabidi nikimbilie yeye kwa sababu nilijua atanisaidia. Mimba yangu ilikuwa shida, nikipata mimba tumbo inaanza kuniuma. Sasa wakati nilikimbilia yeye akanisaidia, ikabidi nifanye nini? Nikapata watoto vizuri. Na kuona gutire wira utari mathina maguo, hihi ni mariko atumia aya matunganaga namo makiria muno hindi ya king'uki-inĩ gĩkĩ ya COVID-19. Corona sasa ujue ndio imekutukuopesha. Mtu anaweza kucha sasa uanze kusema hii corona iko sitakuzalisha, lakini unaweka Mungu mbele, unasema wacha nisaidie. Wewe wacha mtu akufe sababu corona iko, unamsaidia na unakuta yeye ako sawa. Nilisalisha wamama watoto wawili waliwacha na mama yake na hao mama walipotea. Sasa nikalea hao watoto, mmoja akona miaka 9, mwingine akona miaka 5. Riu atumia aya ni maikĩtie na kuri thirikari kuona maugĩte ni makoretwo mariganiire kwa ihinda iraya. Vifaa tena hatuna ya kufanya hii kazi. Tunaomba sana serikali tusaidie vifaa tufanyie hii kazi. Hata kama ukiona ukiumia ukiwa kwa hii kazi unaenda tu hivyo. Riboti ya mwaka wa 2018 yonanetie ciana milioni 2.5 ni ciakuire cirĩ cia ũkũrũ wa mweri ũmwe. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe nĩruo WHO rukiuga gũgĩkinyeria mwaka wa 2030 nĩguo gũkorwo gũkĩendekana na thi ũndũ ũmwe na atumia gũteithĩrĩria atumia airitu kũgĩa ciana milioni 9 nĩguo gũtigĩrĩra atumia aya nĩ mamũkĩra ũrigitani ũrĩa ũbatiĩ na mĩoyo ya ciana icio nini nĩ yathaitĩrwo. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Boro.